Ewi jek Anij. Elõñ jinoin Anij. Elõñ an majana. Elõñ miniko ebani. Tamolake Anij is Jilu ilo Juon. Ewe, jen bwir kage. Kan Anij JJ Bible, is we armish renjele kin plan you on, ngan lomoor armish. Ejjelok kajidik we eauruk jele kin planning. Bible is jeron kish we wãween jerawiwi mish. Room chijino chebda rom chilwe on we wãween jerawiwi mish. Ej berein wat jeron kish bwe ejjelok Juon menim jemeron komone bwe jen anjo yon jerawiwi mish in reo. Ebis ru chebda Juon eon ej ba bwe kish rimish karere ilo jerawi koar. Rongjo kemak eme ar kemur kom ke komar mish ilo ami nana im ami jerawiwi. Himain wan ami jale Juon rimich ejamron komon jabruet men bwe nur. Et too late karere. Galetia chilu chepta rom chilu eon ej ba bwe kij rikalabu jilu jirawi koar. A mogada jen an tõmak itok. Ar kej baro kij im kili kij. Ag rebej kij en wat jun rikalabuj. Human kien. Ngan tõmak yo ej walak togele. But we hebben een monar melele kin planning, maar Eoon ejjelok kin Karkarin Anij. Eben polamen ar melele kin wãween Anij, maar Eoon ejjelok kin Anij mage. Kin willen, Karkarin. In wãween jedabo. Iemand ba Anij wãween muk. Ak iban melele kin wãween im Jeon Anij wãween, maar Eoon I melele lak kin wãween Karkarin im Jeon kajoor Anij. Melele Ewe, Bible is ba ta kin Karkarin Anij. Im kin wãween yuan. Wãween an jirbo, wãween an ber. Mogada is ba bwe number Juon Anij ej jenin reo nganin reo. Ilo eon yo mogada ata ilo Bible jej read menin. Ilo jinoin Anij. Anij Eonin bwe jenjele bwe eor jinoin aolep men. Berein wat Eonin bwe jenjele bwe ejjelok jinoin Anij. Komaron kamade aolep eon kuilo Bible a kuban lo Juon eon mehej konono kin jinoin Anij. Ak wãween Anij lavak. Kuban lo Juon eon mehej konono kin wãween komonon Anij. Sham ratim jingo sham im ru eon. Mogde jenan tolko walak akwar kamanaman lal im ene jenin reo nganin reo kwe Anij labalap. Ya we janam na chirikin wãween an rijeje sham ratim jingo kamalelikin edan wãween Anij. Mogada ej kanono kin tolko. Juntol egelip in bin. Et an ber. Juntol eutej im rebabak. Mount Everest ej tolio eutej tada yon aolep in lalin. Ej rongoratim Juon 1000 ne utejen. Johan utej Mount Everest elukun molui aolep ien. Et tarin chilingolem degree below freezing. Ilo summer. Im lemgo Juon degree below freezing ilo winter. Im snow ej berie aolep ien. Jongen an utej tarin rubuki ratim jingol armish rar mish ilo ar katjungen jibergalok ran tolio. Eboyan utej. Mount Everest ej matan Juon mountain range. Ak jemarang ba Juon gruben tolgo edan Himalayas.
Elõñ lemngol tolgo ilo mountain range in, reut ejjelok jen rungo Jilu 1000 ne. Range in tolgain, rej 1000 limmerbuki mile ayadoken. Jun tol magi wat in bin. Wujigiko, remerang mijim jako. Rebeko, remerang badalog in mora. Badab jun tol enaaj do an ber. En magi wat in bin. Agrijeji samin earbata. Samratim jingol. Anij mogada jen tolgo. Agrijet menin wat? Mogada jen lalin. Paar lali samratim jingol sam rueon. Mogada jen an tolgo walak a kwar kamanaman lal. Imene. Agrijet menin wat? Anij jenin reo im enaaj nganen reo. Jenin reo, nganen reo, kwe anij labala. Kologe? Mogada rijeji samin compare anij, a kere anij, ngan juan men elapin bin, jun tol. Langmush compare anij ngan juan men labalak jun tol. Olapin lalin. Planet Earth. Electada. Compare anij ngan menu elaptada. Ian. Jenin reo, nganen reo. Anij mogada jen aolep men. Boikeneke jenin reo, nganen reo. Ejjelok Juon im anij ber. Ejjelok jinoin anij, himnaj ejjelok chimalaken. Ejjelok kamanman anij. Ejjelok Juon im anij jab meur. Anij jab ladak im eban mich. Eban rutolak im eban ogodak. Ejain wat Juon, jenin reo, nganen reo. Jilu bar Juon menilu Jenesis Juon, ikichin anij. Number ruo, anij Jilu ilo Juon. Jenesis Juon chapter rungo chijinoeon im anij ba jen kamanaman armish ilo wãween im wat kij. Etake Eoon in ba jen wãween im kij. Elõñ kan anij. Hispa wat boy elõñ Juon wat anij, kay? Ta elõñ Jilu anij. Tjab. Bible is kale karatogan kish, bujen katan boy Juon wat anij. In the Metake Genesis Juon chapter rungo chijinoeon kajirable nanakain jen wãween im kish. Unen an walak nanakain jen wãween im kish kanake anij Jilu ilo Juon. Ehoy kin wat read Genesis Juon, jab come all way Jilu ilo Juon. Kin wat read all up in book in Genesis. Ebon lukun alegar by anij Jilu ilo Juon. Ilo kajin theology. Rekajon kajirabon nanin progressive revelation. Ganayra kamalelikin wãween an anij kwalak maging an kij. Anij reveal ag kwalak mag chirik kin chirik human thousand year ago. And what ba elang meniko ilo book in Genesis? Rijab alegar in what meniko ilo Exodus. Kap Deuteronomy. Elang meniko ilo kalimar mogada. Rijab alegar in what meniko ilo kalimar regel. Kalasi Juon chapter rungo chijino kap rungo jilim Juoneon kanono wadin. Ayet menyo eteno nojak jen ian ko im beben ko. Ailuinin emoich kwalagay ngan roraman roan. Ngan roanich bumburuan in kwalak ta moyen ay bojwijim menyo etenoin yolabin riailing ko yo Christ. Iloami. Kajetterik kin ay bojwij. Echip malalin by anich. Ejip kanan kwalagay maging an kish. Kun ba sila kin wãween an Juon ajirin jikule katak. Ta mologay boy Juon rakaki ejlelo chun book an ajiri chiririk. Im jirongay boy in reading. Ewa yaban.
moktata ajerio ej aikwich katak kilin kanan, okay? Mujinan kanono in image aikwich katak ABCs. Mujin ABCs in image aikwich katak kilin kobaiki ledako bwe en walak innãm. Ekwe ej wãween reinan anij katak en armish kene mage. Im kin wãween im karkarin an lomoor kij jen jerowiwi. Bwena manar melele anij. Just aikwich in kobaik aolep revelation kin anij im katakage. Ngejis tibergi aolep melele im comparing an ron. Innãm enaaj alakarlok ar melele wãween anij. Book in Jenesis is kwalakin anij im jita kujarjar. But abelong Eoon kujet rej kwalakin bar juan eutej. Genesis chilu chabada chungalam Eoon im enaaj liket kujarat igatam im karayo im igatan innãm im innãm. Enaaj kokure baram akonaaj kokure jimunnãm. Ekwe Rome chungu chijino chabada rumaleon im anij in einaman enaaj makajan juri seden human neami. Jeuch aan ar I roi Jesus Christ en per ipemi. Kiel alle Hebrews roe chavada. Chunglemeneon in bwe ro nejen rej book matan kanik en padadak. Parain wat ar book matan menagain. Bwe kin mis en kokuri tebelio. Kajoor misipen. Lomoor all op Eoon kom rij konono kin an Jesus anjo yon seden im jerowiwi rij wawa yon Genesis chilu chapter chongal Eoon. Enaaj kokri baram. Kia Genesis rongo ruo chapter chongal Eoon im ilo innãm ri eiling otem jeji lal renaaj chiramen. Ekwe anij ej konono an Abraham. Kia Galatia chilu chapter chungo chijino Eoon ar kwala kalmer yo ngan Abraham im ngan innãm etja ba im ngan ineko plural elablok chen juan. Ein wat kin elõñ. Ein wat kin juan. Kajin bele singular. Im ngan innãm yo Christ. Ekwe matan juan Eoon ilo Genesis. Genesis engora tim juan chapata chungulayon. Septa yo ejjelok chen juda ak jokonen I roi jen ikatan nean. Ngan ien yo ejan ejidok. Im armij ran renaj bogage. Bunumun rongolemen chapata chungu jim juaneon. Ngaj loy. A ejab kia. Israelak ngane. A ejab back. Juan iju enaaj walak chen Jacob im juan septa enaaj langalak ilo Israel. Im naj noi remin Moab im jolalak aolep runejen set. Revelation lalam chapter lalam Eoon. Lion yo jen butchin Juda okran David. Ar baganja boy en kabalak bukyo im jilijilim juan seal goan. Ekwe etche boy yen ilo katak yo rainin ngan lukun tibergi Eoon gain. Ailo elang katak o togailek jenaaj lingerium katak kagi Eoon gain. Hijbach kwalagi kia boy kumen loy im jele boy ilo bukyo moktata. Book in Genesis. Anij leto jet kakaleko kini tokyo on Jesus. Imai mori yarba moktalak. Jelak read book in Genesis. Jengak one. But the Eoon kin rich kwalang an kij boy e junio e kajoor im utej im enaaj anja yon Satan im lomoor kij jen jerowi kwar. Ilo Bible. Jilu Juon men e kabwiõñlõñ ikichin anij. Ikichin Karkarin im wãween anij. Lo bwe chilu im rej book adin anij. Chimaruji lang is anij. Chidu kujarjar is anij. Im Jesus is anij. Chidu bear ilo chinoin. Genesis Juon chapter rueon im jidib an anij e ar per yon mejin trenko. Jesus e ar ilo chinoan. Gospel in John Juon chapter Juon im ilo chinoan nan im nan ipen anich im nan anich. Jimaruji lang e ar ilo chinoan. Genesis Juon
ilo jinoin Anij. Mingi Anij Juon wat? Walak ilo Jilu. En wat e boyan bin Katak rodien, okay? Ejjelok lale, ejjelok men ilo lalin, emerong Jilu men, Juon men ilo ejjayin you what? Okay? So we wound by Anij en Jilu. Ak iluin an Jilu, Juon wat? Ilo Juon ba zitje bij wish bulang kage menin. Bekan ge Anij teis en aolep men. Wawan koan remwalal im etteno. Kin menin enaaj ogedak jen aolep meneko im jes menenig kage ilo lalin. Enaaj labalak jen armarang en melele kage. Rongshok im Eoon ken. Deuteronomy rongora tim Juon chapter im rongora tim Juon Eoon. Meneko rikteno rejan Jehovah Anij. A meneko emwis kwalaki rej im an ronijir nganin reo. Isaiah limwalalam chapter im ratim Juon Eoon. Puenwat lanko reutej en lal. En rein yalko au reutej jen yalko ami. Im lamanako au jen lamanako ami. Rome chungo Juon chapter chilungo kab chilungo lemeneon. O mwilalin mwayen maladaledim jilean Anij. Egetit koan. Renangan el lelak jen buket. Im yal koan shitja marang anaki. Pwe one jile lamanak ani roj. Ak one rebebe ippen. Evo ijile pwe Eoon ken rijab kamol pwe Anij Jilu ilo Juon. But abrej kwalang an kish boy elõñ wãween koan Anij im elõñ meneko kamani me enaaj din ar melele kage. Shish bokar melele kin Anij jin Bible. Okay? Imejala kajitek boy Bible ba boy Juon wat Anij. Ejjab menin what? Ak Bible ba boy ejjelok bar Anij. Deuteronomy emin chapter chilungolalam on kunjile by Jehovah Anij im ejjelok bar Juon ejjelogen. Juon wat Anij. Isaiah engo Jilu chapter im chungaleon. Kumunjile im tõmak im melele by nga mogadijin nga kar ejjelok Anij im naaj ejjelok elegen Juon wat Anij. Isaiah engo lemon chapter im chijinoen nga chinoen im nga jimalaken im bar ejjelok Anij ejjelogu. Ewor Juon wat Anij. Isaiah engo lemon chapter im raladakeon kia bar or Anij in ngage. Ayet ejjelok ejman. Ijaji ken jabrawat. Gospel in John chungo jilim Juon chapter im chiloeon im menin mirin reo by renjile Juon wat Anij emol im Jesus Christ. Yo kwar jiligantok. Juon Timothy Juon chapter chungo jilim Juon Eoon. Kia ngan king yo mer wat jenin reo nganin reo. Jabwa banaban im jaban loe. Yo make wat Anij. Nebar im bush wujin reo imin reo. Amen. Ewor Juon wat Anij. Ewa ilang rich kachung book chicken Anij. Elõñ riab an Anij. Angan rorit tõmak roen rejile mol ewor Juon wat Anij. Juon koren ralitik chapter rule angan children Eoon. Along jabro armish ejlamanak ejele jabrowat. Jemin jile wat en kar jile. Along jabro armish Yahweh Anij. Anij jile. Inem kin mai meneko emwij lila ngan ekajipko ilo katok. Jejele bwe ekajip etchekaron ilo lal. Bwe ejjelok Anij Juon wat? Bwe menge wor rej nayet Anij ran. Alange ilang agilal. Ein wat elang Anij. Imelangi roj. Iper Juon Anij. Jemer. Jene meneko otem jelok. Im kijiloe. Im juni rois. Jesus Christ. Kine meneko otem jelok. Im kij kine. Hewa jin bujiragi jo chirik. Paula jibabwe elang molen Anij rojet. Im elang moleni rois rojet. Kwaragilo mataneon ne mej ba. Ein wat elang Anij. Im elangi rois.
En wij moeten pa bakarere bij ejjelok bar Juon Anij. En bij menge woorden rej naedair Anij agi roos, rej molen Anij. Paul is bij kwalijk bij elõñ Anij im elõñ roos ilo pa. Maar dan menge elõñ rej boek uiteen, wordt Juon wat molen Anij. En melele gai? Bible is berein wat pa bij Jilu rej boek uiteen Anij. Juon. Jimmer was lang is Anij. Rongje gemak Eoon geen, maar tu chijino chebet ratim Juon Eoon, inem en wãween rein ami jar. Jimmer was lang. En kwa jar edam. John chijino chebet rongo Jim Juon Eoon, Anij, jemma sile. Juon pida Juon chebet ru Eoon, ro emwes kalatir kin an Anij jemmer chile moktata. Jude. Juon chebet Juon Eoon, rojiten bro ilo Anij jemmer. Ilo moli chabai kwis kanono Eoon ken, okay? We kunnen ge aolep im jile karere, boi jemmer wiji lang ej Anij. But the Bible is berein wat je ronk is, boi Jesus ej Anij. John Juon chebet Juon Eoon, ilo chinoan nan im nanip ben Anij im nan Anij. Ibru Juon chebet ralet Eoon, a kinejen ej ba. Am trono Anij, en reo, im en reo. Ke Thomas lo kinej go kinjin Jesus bargre giturin en ba kwe au I roos im au Anij. John rongo chebet rongo ralet Eoon. Electada, Bible is ba, boi jit ku jar ej Anij. Chirbolalem chebet chilu kabemen Eoon. Edege Satan is koprak broom boi kun riab ngan jit ku jar. Kwarjab riab ngan armi ran, angan Anij. Ru koren chilu chebet chungo jilim Juon Eoon, im chungo ralet Eoon. Kia I roos es jitebio. Nani ni roos es judak in Jehovah Anij. Im ijo jiteben I roos es ber, ijo aineman. Ilo jimelak Eoon chungo ralet Eoon es ba, een wat kin I roos chiteb. Wij? Zijn wat daar, kin Eoon ken. Tamol ke wordt Jilu Anij. We kunnen geen Bible is ba, bij jemmer was lang is Anij, Jesus is Anij, im jito ku jar is Anij. Im ge is bunny, is lo Jilu Anij. But the Bible is ba, we wordt Juon wat Anij. Tamol alleen menin. En wij mengen je Jilu im rej boek uit in Anij, et jeb melele in we wordt Jilu Anij. Wij? We kunnen ge emwes aan Bible ba karere we wordt Juon wat Anij. En wij laten nakage. Jemmer ge ba we jemmer was lang, wat Anij. Ak Jesus im jit ku jar rej jet bro im Anij common manier. Ak jet Anij ro rerik jen Anij lap. Shaban. Boy kunnen ge Bible is ba, boy Jesus is Anij, en boy jit ku jar is Anij. Im Bible is berein wat ba, boy Juon wat Anij. Alang ge Bible is ba, boy Juon wat Anij. In Bible is berein wat ba, boy rein chilu rej boek uit in Anij. Es melele boy rej Jilu ilo Juon. Katakin het an Trinity. Tri Jilu im unity brood Juon ak ilo Juon brugok. Es berber Eoon bar Juon Katak. Ewi Katak yo? Bwe Juon wat Anij. Alang e Bible is ba, im bar ba, bwe Juon wat Anij. Ailo Bible is berein wat lo, Jilu, em rej boek uit in Anij. In de meeuwe roe wat jalko im jemrang en lori. Jalo kenke Juon? Elang bur ilo Bible. Ak jalo roe, wordt Juon wat Anij, ak walak ilo Jilu. Alang e Bible mol, ngeej ba wordt Juon wat Anij. In elang bur ilo Bible, okay? Bekenne ge ba boy Jesus is Anij en jito ku jar is Anij.
Ag imi jan ba bwir Juon wat anij. Way elõñ is lore yalin, enaaj binar tõmak chawdwat men anij is ba, okay? But can I get jedien is ba bwir Juon wat anij? Jedien is ba bwir elõñ rojet rej anij. But ab yalio king ka ruo is ba bwe nge Bible is ba bwir Juon wat anij. Bwe jimmerwiji lang is anij. Jesus is anij. Bar jita kujar is anij. Melele king ruo rej rijpen roon ilo Juon wãween en walal. Menge Juon wat anij is walak ilo Jilu. But can I Bible is ba bwir Juon wat anij. Bible is brain wat ba bwe jimmerwiji lang is anij. Jesus is anij. Jita kujar is anij. Rej Karkarin wat Juon, melele wat Juon, jonger wat Juon, kajoor wat Juon. Rej Juon wat ilo aolep men, ilo aolep wãween, batab rej Jilu. En moet je lo, bij anij is jenen reo ngan reo. En jaar brain wat lo, bij anij is walak ilo Jilu. Belum kon ba. En we togen in menin. Bij binar melele gage. En wij elap togen bij keneke nge kuj ba bij jida kujar is je tajen anij. In kuj katak anij. Nge kuj ba bij Jesus is et tajen anij. Age Juon anij erik, jen anij jo elap. In kuj katak anij. Ilo mo lang kuj jab kautes Jesus kabwiõñlõñ, jongen wat kautes anij kabwiõñlõñ. Anij jo mol enaaj Karkarin kabwiõñlõñ. Lalim John, lalim chapter Jilu Eoon. Ba menin, jutem jes ren kautes nejen, kan in Jesus, wat jongen wat kautes jemen. Yo jab kautes nejen, jab kautes jemen, yo ejjelok ge. Kuloge? Alang jab tõmak bij Jesus is anij. Kujab kautes anij jemen. Bwene manar kabwiõñlõñ anij. Jai kujin kabwiõñlõñ Jesus kautes wat anij. Ag John wat anij. Barain wat alang kujab tõmak bij anij is Jilu ilo Juon, enaaj majan melele ken Yahweh elap anij. Bible is jeronkij bij anij Yahweh, okay? Juon John, chapter Jilu Eoon, ejjelok, jar tõmak, Yahweh yo is ipen anij ilo kij. Anij Yahweh. Yo is ber ilo Yahweh is ber ilo anij. Anij is ber ilo e. Alang anij jab Jilu ilo Juon. Yahweh one. Mogen de jenan komen man laling. Ken ik magelage aan. Mogen de jenan komen man angel ro. Jidab ro. Kij armis. Beriben one. Yahweh bwen tabrak Yahweh kuj word Juon object, Juon men, Juon armis kuj Yahweh, okay? Bible is jeronkij bij mogen jenan anij komen man jabro wat men, anij jemroji lang, ber ilo Juon jem jera elap ipen anij nejen, anij jida kujar. Rein Jilu raad Yahweh roon, kwalak Yahweh ngan roon, jenen reo. Yahweh katan jemroji lang, Jesus nejen, jida kujar, buj wujime manjen jongen marong ba. Engen unen bij anij komen man lalin. Engen unio bij anij jilgendok Jesus bij miskin kish. Anij kanan bij jen engejake experience Yahweh yoan. Kanan welcome it ook kish. Ngan loan jim jer in elap katan anij. Jida kujar, Jesus nejen. John chungo jilim Juon chapter Eoon. Chema. Jesus is jar kia. Ikanan bij ro kwar ledong an je ren beripa ijo is berie. Bij ren loa buj kwar ledong an je bij kwar Yahweh je moktata jinoin kamanaman lal. So ilo itok ngan katakin gospel.
Jilu ilo Juon, Anij jeneaj, ejjelok jinoin. Imruo Jilu Anij Jilu ilo Juon. En we zijn kin matan Juon men. Bible is katakin kij, bwir Anij kajoor jen menotem jej. Number Jilu. Anij commandment menotem jej, kin menin, ejjelok katak bwir kajoor jen menotem jej. Magelogian, mogen je aan commandment aolep men. Kin menin, ejjelok an aikwish. Ejjelok jabret men ilo lalin, bwir moor. Ejjelok oxygen, bwir menono. Ejjelok mange. Ejjelok rak. Ejjelok meram. Eban muk. Eban maro. Eban kuli. Isaiah ingul chebata rungu ralita keon quad jab jelege. Quad jab runge. Anij yo nganin reo. Jehovah. Recommandment jaban ko jaban lal. Ejjab kijelok. Ejjab muk. Ejjelok emerang kabuget jelelokajin yo on. Kij armish. Jij kuji aolep minnekin, okay? Kij dependen yon anich. Jij kuji na tartar ilo im luge ken aolep men. Ni anish yar baby en jolog an chiban kij. Ak bujirak jinan kabwiõñlõñ kajoor lalin. Jenaaj kar Jilu ilo Juon what second, okay? Jerbo chungo jilim Juon chapter chungo rala de Eoon. Bwir ilo jej moor im et edel im per. Ken galak tada. Ilo ar Katak kin Karkarin Anij. Number emen Anij ejitib. Anij ejib aikuji lal ak jabret men ilo lal boy kenege jitib. John emen chapter rungel men Eoon. Anij ejitib im rorish kabung ane ren kabung ilo jitib im ilo mool. Ilo Juon ba en bwir rejan wat Juon kalabush ngan kej. Jiban kelok, jiban kage, jiban moor budlen lodget, jiban peri joko dem jej. Boy kan ik en bwir rej beprai kej, kej? Rej limiti kej. Je zag wat je mai, je zag wat raak, je zag wat menono, je zag wat kiki. But dat ejjelok en bwinin anich. Ejjelok men en as beprai is aan command jabret cherabo. Ejjelok men is limiti anich. Ejjelok Juon anij. Ilo belliges ba anij is infinite. I know what ba ejjelok limit. Ejjelok Juon anij. Ejjelok terrain anij. Jeremiah chilingu ruo chebada rungu jilim Juon Eoon. Lo nga Jehovah anij in kaniek odem jej. Urke jabret meni bane. Ewe anij is beri joko odem jej. Ejjelok an boundary. Terrain. Jeremiah rungu chilu chapter rungu chilu kap rungu lemeneon. Nga is anij yo is per ijoko odem jej. Emi jab per ilo Juon wat chicken. Ejjelok en emarang en telegek boy in jab loe. Kom jaji ke boy is per ijoko odem jej lang emi lalake. Elke an Juon ajri rong. Boy anij is per ijoko odem jej arba menin. Chongan an glip anij. Ejjab in chambo. Yahweh, je kileway anich, ejjele, jin Joan lamanakake, eutej, jin aolep men. Ejji ruis jon menotem jej. Ejjelok jinoin anich, imnas ejjelok jimalachen. Jilu ilo Juon. Ejjelok an aikwish. Jitib, berry joko otem jej. Kajoor patata. Bwene man ar melele in gospel. Aikwish in jimwe ar tõmak kin wãween im Karkarin Anij.